Kat bagi Nonghikai Meghalaya Vocational Education Teachers Union Kirang Penlong, ya kejingki kepajai-jai bandawa nak sorkar jela berkadiban Kynthup lang yaki haka structured pay framework. Ni kejing ai renti ketulap kejing singai ya kerukom trekam jengki kumbayo alam Nonghikai SSA Nonghikai fourth teachers Nonghikai ad hoc Nonghikai RMSA bat kiwi-kiwi. Menteri rang ba kejela Conrad kongkal sangma ulah Hiar ka kali ke busyong bat ulah bani kendo ikinong yalam bagi dikot ke beshim bentah kejing yaki bat Iakren bat ki. Hadian bo ulah syashko de kejing Dawa juga ni Nonghikai Conrad kongkal sangma ulah kular yaki ba ansa kemi penia ekamat jing Dawa jengki bat ansa pentip pat yaki yaki ai ke baga sorkar jelakan le. Come, please tell me what happened. So we are from Vocational Division. Tell me. So I'm the president of the union. So what's the issue? The issue is that In the pay structure. we are from Vocational Division. Do you have any papers? Does Commissioner Secretary and Education Minister aware about We it? have only submit from right from 2000. Siap men ba UCM lahir di dalade nakali banyak kendu yang ini dan bagi 11 iaki records bagi like pada submit secretary office nadu director secretary education minister pada UCM ngi lade submit tang bang 4 jot lat ban ya kendu ya i tang sisen dulu bat education minister pabalong i sarakam tangila bun ya kendu bun sen i bat ki directors bat ki officers lay ngimla tang banyaw kan nosin ngi kendu iki te aku apan penput ba ba ICM lahir dalade da kendu yang ini ngila dapai ki jingpai te yang insa kontak yang ini te ngin sepet ke la ban le la kim gemut la kim khat ini nang na hadin ngi song meeting biang te ngin sepet ke ngila ban le dawa tengin dawa bet ngin continue bet ngin teng bet adu bangin dayo mamangi dan hak banyak empat ong ai empat ong ai empat ai assurance yang ba insa kontak ini hadin kata insa song meeting yang ba let's say bun kam pelate empat poi let's say empat poi kita file ang ba kuala kata slam laban api kata tengi kat ba keneges ni kedai ke ba bahaba ini bangin wan peni mo ba ni don hok banyak ya ka pay structure umbagi kiwe kiyo